ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯊꯣꯡꯖꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯦꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯔꯥꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯍꯦꯜꯂꯛꯂꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯈꯜ ꯁꯨꯅ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯩꯊꯣꯛ ꯂꯩꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤck ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯆꯠꯄꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯨꯄꯥ 200ꯒꯤ, ꯂꯨꯄꯥ 150ꯒꯤ, 5ꯒꯤ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤ, ꯁꯨꯛꯐꯪ ꯐꯪꯗꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ATM ꯕꯨꯊꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯆꯠꯄꯤ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ATM ꯕꯨꯊꯇ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯂꯨꯄꯥ 200 ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯆꯠꯄꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯄꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯜ ꯑꯆꯣꯏꯕ ꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯥꯏꯖꯗꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯆꯠꯄꯤ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯤꯛꯅ ꯐꯪꯂꯤ꯫ ꯂꯨꯄꯥ 5 ꯆꯠꯄꯤ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠꯇꯤ ꯁꯨꯛꯐꯪ ꯐꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯙꯔꯃ ꯀꯔꯃ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯂꯤꯕ ꯄꯥꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯡ ꯌꯩꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯆꯠꯄꯤ ꯊꯥꯔꯝꯕꯗꯨ ꯐꯪꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ 20 ꯆꯠꯄꯤ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯂꯨꯄꯥ 20 ꯆꯠꯄꯤ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯆꯠꯄꯤꯗꯤ ꯃꯔꯥꯡ कायना फंग ngamdre हाना लुपा अमा चटपी अनि चटपी लुपा मंगा अमदि तरा चटपी की करेंसी नोट सिंग असि मरांग कायना फंगले मतमददि मियामना पोट चै लेबदसु अदुकी मतिक मरम चाना सेल सिजनै सेल अचोइबा फंगदबगी अवाबा असि मियामदा मायोकनहनबा असिना मरम ओइदुना ललोन इतिकी थबक्तसु हेना खुदोंग चादबा ओइहन्नुना चौथाबा हाइबदु ओहल्ली दुकान पोट लेब मतमदा अचोइबा हनिंगाई लेतबदगी मथौ तादबा अचा अथक्की पोलमसिंग पिसिलकबगी चनबी अमसु लेरकली हौजिक लाक्लिबा फिबमदि मियामदा फंगफम थोकपा थबक्ता बनख्रिबा तोंगान तोंगानबा इंडियागी करेंसी नोटसिंग असि करिगिदमक्ता मरांग कायना फंगनद्रिबनो हिरम असिगी मतांगदा लैंगाकी मरि लैनबा अथॉरिटीना पाइखतफम थोकपा थबक अमत्ता पाइखतना लैरिबा असि करिगिनो हाइबसिनी अदुगा लुपा 500 चटपीगी करेंसी नोट असिना मपुंग ओइना मियामदा फंगहलिबा असिना सेल अचोइबा फंगदबगी अवाबा मियामदा मायोकनरे हाइबसि खंगना हिरम असिगी मतांगदा लैंगाकना तुमिना लैसिनबा लानगनी खल्ली लोइनना हिरम असिगी मतांगदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना करम थबक पाइखतली करिगिदमक्ता सेल अचोइबा मरांग कायना मणिपुर मियामदा फंगहनद्रिबनो हाइबसिगी मतांगदा मणिपुर लैंगाककी मरि लैनबा भारत लैंगाकता तकनफम थोई लोइनना इसागी पैसा लुपा 10 मंगा कुन मंगा मखाई चटपी कोइन सिंग मरांग कायना मियामदा फंगहलंबा अदुसु हौजिक फंगहनबा थबक लैंगाकना लौखुटफम थोई मसिनी पुजरकलिबा मतमतमगी वाफमदा मखा तारकपदा अमुक ngasiगी राशि फल अमुक मयाम पुना तामिनसी
अहानबदा ngasigi rasi falda mes rasi asauba khananingba sagai niyang thiba sel chatpa numini sokan gani migi mateng tawruganu mingchat hanthaba aranba tahanba numini santi leite pakhang lesabi singi oina mukna gani mairoi singena wakal fakchili bris rasi wangang bahai trabadi to khai tagan gani sel fangba pot anau balaiba yaba numini chang yang nabada afava phal fanglagani singthabi bada yauragani pakhang lesabi singi oina nungsinagani mairoi singi oina losing hengatlagani Methun rasi maram chadana ikai banangba awa ana thengnaba numitni wangang bada hai singani sel pithok pisinda hai singani luchingba thausinba maru oidaba phagani pakhang lesabi singi oina mat khenagani mairoi singi oina honaningde aduga makha tarakpada karkara sidamu Haksang wakal thabak thoramda afaba chawkhatpa numini sel fangba chatpa sakhangbiba hengatba lamtu chatpa kanaba numini imungda santi leiragani pakhang lesabi singi oina nungsinagani mairoi singi oina lauseng chawkhatlagani singarasi charak chahing naiba marakta thoramdi pangthoklagani migi matengdi pangludaba fagani badanam amadi waichen khamjen nahanba faragani pakhang lesabi singi oina matkhenabani mairoi singi oina wakal fakchili Kanyarasida wangang bahaitrabadi tokhai taba thengnaragani sel chatpa kok saba numini luchingba oiruraganu achauba singnadi thajaba leiragani imungda charang nagani pakhang lesabi singoina wakhal manaroi mahairoi singoina budi thokte Tolarasi chakhotpa fagatpa pangthokning bakhara pangthokpa lamtu chatpa kanaba luchingba singna nungsiba numini arapa chatpa mitinaba kanagani pakhang lesabi singi oina nungsinagani mahairoi singi oina honaningani Brisigrasi thabak thoramda afaba chawkhatpa matam koinadagi khanjarak pangthokpa numini sel fangba mamal yamba pot leiba yaba numini pakhang lesabi singi oina amata oiragani mairoi singi oina lausing hengalagani dhanurasida kalakpa mihauba hengatpa chang yangnabada mai pakpa pot macha macha leisinba numini tokhai tadanaba honajagani soktanaba cheksinjagani pakhang lesabi singi oina matkhenagani mairoi singi oina wakal fakchili Makarasi matkhenaba arthalana lawbiba aranba taba numini sel chatpa wakal changba thabak na hena thengnaba numini santi leiroi pakhang lesabi singi oina wakal manadaba oragani mairoi singi oina honaningde kumbarasida muknaba khatnaba wakal langba numini sel fangba chatpa managani yangsinba yamlagani hakchang phaba watlagani imung manungda charang nagani pakhang lesabi singi oina Nungsinagani mahairoi singi oina losing thokte aroibada minarasi aroibada minarasida khudong chaba thengnaba chawkhatpa phagatpa mamal yamba pot leiba yaba singthabibada yawba numitni pot leiba yagani imungda santi leigani pakhang lesabi singi oina amata oiragani adu mahairoi singi oina honaningani masini ngasi pujarakliba matamgi wafam amadi rasi phal Zmiyang tabiriba amadi YouTube amadi Facebook live streaming da laibiriba phumnamak thagatba phongdoksari makha tarakpada nungtigi phongliba pause singdagi lokthokchaba maroiba pau posparani laishramdagi taminasi phumnamakpu nirmala thangjamna khurumjari atenba break amadang laujagi Adom karigumada kidney da nung leraba natraga ising mari amadi bladder da nung leraba masi kakta natana urinary tract infection prostate gland chawthoklaba nupagi oiba sexual disease da problem leraba amadi urinary ki problem leiba tharagadi adom wabiragan adom ki khudong chana namagi damakta ngasi mak lengsin biro pisum thong singa makha nambul mapan irom lerekta leizeri Dr. N. Santaji consultant urologist nam consultant urology OPD Anobo OPD ki timing ayuki pung taruk tagina ayuki pung mapan makhai pawbada khudong chaba se pizeri mafam asina ultrasound gi KOB screening tawbagi dama khudong chaba leizeri uroflowmetry digital prescription flexible cytoscopy loinana lab collection center su leizeri masi gakta natana online consultation gi khudong chaba treatment in homely environment loinana urine collection tawbagi khudong chaba su leizeri evening da OPD gi khudong chaba su leizeri loinana clinic ki WhatsApp number 940 389 1812 Loinana 7799
091281 हारिबा नंबर सिंग असिदा WhatsApp to contact tobiu काउबिरगनु नाम कंसल्टेंट यूरोलॉजी ओपीडी पिसुमथोंग चिंगामखा नंबुल मापान इरोम लेरा Nah, tada. Ingkon si Mama isabi di bro. Tan di liam mang di duni. Mani tada. Kong so lagi sin so le hai dini. Ai sune. Ingkon sin na sin kare so sari. Asal kau kamai tu hindu ye. Ah, hai tuai. Nai kun hei. Ai tahu lagi. Kum si di. Isin di awal si kaya lei du man di. Lau sing kan nampak ni ya du man ni kau. Tan butan ni tada lau ga unga tau si. Kau lu gini. Hakum sune. Paling hai kon na ura ga ni. Mana kon sin video tahu kan utong lo ai sal ga tuai. Matam siam pati, mi su pati, ting su pati duni tada. Aduh ini nang kari tu waru nu. Pagar apa hidam pore. Kari hidang ni tada. Ai di kaya taja di dah. Taja tu tong ni ma. Taja tu tong nuku. Ai na hai tu isi di ni. Pagar apa? Japan की ममिंग लेडबा कंपनी मिकुसु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पुथोकपा रिनाक्सी जीआर हाइबा दुनी ने Rinakshi GR haida. रिनाक्सी जीआर इस थोय मसीदी मैजिक कंपनी है Oh. पाम्बी दो उतोंग छापा हा उतोंग तापा मन मना कोनसिन बी मयूल चिपी नुजिंग दगी हिंदुक्तना पाम्बी न मारा सथाबा ngamdaba ha मदगी बो नही तापा फबगा से मन लोइना फानबा ngami si lowdu nate mana masing ingkolgi je sida loy sejin ba yagraba hograbne mi Tada param dau mali bo tada. bai ai dine sejin nadna khangdana hairabani bi ma Kadai da bu pam di tada. iroi like no kasam pata leiba AR Agro amadi tiraya hidak yomba dukan sindare loy phangani Oh. Adudi kumsi di ai su sizin na daga yeng ta ne. सोरा बाजार दगिना थौबाल बाजार फाउबगी मनुंगदा गाड़ी की स्मार्ट कार्ड अमता हौरे कनागुंबा पुक्चल चारबा सिंगना खुनबीबा थोकलबदे सोरा ममांग लैकाइदा लैबा एमडी इम्तियाज ता सिनबियो अवामल मतिक चाना कच्चगनी कॉन्टैक्ट नंबर पिजरी 7005259420 अमुक्तंगना 7005259420 नत्रगना डायमंड टीवी दा सिनबियो याइफवी आई केयर की सही मरी सुबगी एनिवर्सरी लापग लोइनना मियाम गिदम तो ऑफर फीचर मिड लाइंग बगी ओपीडी फ्री ओजगनी अमदी फ्रेम दा 50% अमदी लेंस दा 30% की खुदोंग चाबा पीजरी लोइनना याइफवी आई केयर की ब्रांड सिंग याइफवी आई केयर खांगबोक बाजार ऑपोजिट SBI ATM अनि सुबदा याइफवी आई केयर लमसांग बाजार अहुम सुबदा सुर हॉस्पिटल काक्सिंग लमखाई ब्रांच अकुपा मरोल गिदम कॉल तोबियु 73959573341 अमुकहन 73959573341 याइफवी आई केयर की तोंगा तोंगा ब्रांच अहुम द थमजरिबा खुदोंग चाबा सिंग असि मियामना लोबियो कुमोन फिरोय हौखिब चही इंग्लिश सिंगनी कुनगो हुमदोय जुन थागी तांग कुनगा मापन इंगेन की तरामथोयनी पानबा सगोल सेन नुमित इरेपाकिरम दमसिगिदमक थवाई कटख्रबा अथौबा वाइखोम नीलकमल एलाइस बोइचा लोइनना नोंपोक योरेलबा हाइना खंगनबा अथौबगी चलिबा चही असिगी जुलाई की तांग तरागा मापन इंगेन की तराहुमदोयनी पानबा इराई नुमित असिदा चही की कुमोन फिरोय थोकली कुमोन फिरोय नुमित असिदा इरेपाक इरमदम असिगिदमक थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा असिगी थौरम यावबिरनबगिदमकता इरेचा पुनुमकी मफमदा पाउजेनजरिबा वाइखोम इबोयाइमा अपोकपा वाइखोम उंबी तोंदोन अपोकपी वाइखोम काजल मचे वाइखोम सुषमा मचे वाइखोम निकल मयामा लोइनना वाइखोम उंबी नीलकुमारी मथैमा कोंगपाल खाइदेम लैकाय इरेचा पुनमना कोंगपाल खाइदेम लैकाय अथौबगी युमस्ता लाक्पिदुना थौरम असिबु मपुंग फानबि अहनबदा मरोइबा पाउ MLA गिदा कापसिलंबा खरदना फुरंबगी वाथोक साउथोरकले मणिपुर ताकबगी
पुलिस ताकपगे चुराचांदपुर टाउन टोटल शटडाउन तौगदौरी राहुल गांधी ने जिरीबाम चुराचांदपुर की रिलीफ कैंप के इनमेट सिंह उनगदौरी मियाम महाकी एमएलए न यादव श्रेयंबो मोदी ने करीगे कंखलिबनु हाइना गिरीश ना हाइख्रे क्वाक्टा की फैब्रिकेटेड हाउस लैबा मियोय अमा थौरी यादुना सिरम ने हाइरी पार्लियामेंट की बजट सेशन जुलाई 19 दगी हौरगनी चीफ मिनिस्टर न जिरीबाम द इंग तप्पा हंजिल्लकले हाइबसी पॉलिटिकल की ओइबा वांगांगी हाइना अमुको न हाइख्रे ममिंग लेरबा सेसकपा सैरेंगबा फुराइलाटपम इबोयाइमा शर्मा लाइखिद्रे इकोनॉमिक ब्लॉकेट लाउथोकपा लेते वॉइस मेसेज अदु सासिनबने हाइना फोंदोरगले थौदुना लाकपा कारदा व्रजा ताबदा मियोय अनि सोख्रे रेगुलर ब्रिज से हाप्त्रिबा फावबा चरा हेनबगी खोंजंग संगसिलगन हाइबो वाफम फोंदोरगले अमदी सरेंग मसा माइ पाकनु पुथोकपा गामी सिंग लेंगांग निकाय खुमनगदौरी सरेंग मचा लौबदा इनगदब कांगलोन सेमलगन हाइना हाइस्नाम बालकृष्ण न हाइख्रे खुरमजरी मॉर्निंग न्यूज पेपर रीडिंग मिडियंग ताबिरिबा अमदी ताबिरिबा सिंगबो पुष्परानी लाइश्रमना तराम नौक्सरी मरोइबा पाउसिंग मियामदा संदोकनु पिजरी चुराचांदपुर द कुकी खुलाई पाइबा सिंगना कुकी गे एमएलए अमा याउना तोंगान तोंगान बलुसिंगबा कयादा नोमै कापसिनबा अमदी फा पुंदुना फू सैबगी वाथोक हेना साउथोरकले थवोंग असिदा चेनबसिंग पुलिसना थिदोक्तुना मतिक चाबा एक्शन लौखलु हाइना जोज यूनाइटेड ना अकनबा मौंगदा तक्सलख्रे सैरक असिदा चुराचांदपुर टाउन दा इरांग थोकले हाइदुना कनागुंबा खरना पाउ पिसिलगा मफम असिदा आर्मी अमदी पुलिसना थिबा हुंबगी थबक सथरकले थवोंग असिबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi numi yungba matong pung amadagi numitang pung taruk phawba churasanpur town da total shutdown lauthokle haina हियांग तम लमका टास्क फोर्स हाइना मिंथोन बा पाइटे सिंगिलुप अमना लाउथोख्रे लुप असिगी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी विंग न थादोरकी बचेरोल अमगी मतों इना ngasi asi nomaijin numit oiba maramna सर्च के सर्विस कायदना बा टोटल शटडाउन असि नुथिल पुंग अमदगी हौगनी चुराचांदपुर दा इरांग थोइना लेतना कनागुंबा खरना पुलिस दा लाना पाउ पिसिन बदगी मफम असिदा लेबा पाइटेगी विलेज वॉलंटियर फोर्स सिंगे युमदा मरम चादना थीबा हुंबगी तबक सथहले मरम असिना मिपुंग खुदिंगमकना शटडाउन असि मपुंग फाना सवतकतबनी हाइरे कांग्रेस के लुसिंगबा राहुल गांधी ना पार्लियामेंट के ओपोजिशन लीडर हेक ओइबगा अहानबा खोंगसत ओइना मणिपुर दा जुलाई 9 दा लाकदोरिबा खोंगसत असिदा जिरीबाम अमसुंग चुराचांदपुर की अवाबा तारबा मियाम उनबगा लोइनना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के तोंगान तोंगान बा रिलीफ कैंप ता संगजफम लौदुना लेरिबा मियामगा हकथेंगना उनगदौरी लोइनना इम्फाल थादोक्ट्रिङै मांगोइनना मणिपुर की गवर्नर अनुसुया उइकेगसो उनदुना वारी सानगदौरी राहुल गांधी की मणिपुर खोंगसत असि लाक्लिबा जुलाई 9 की अयु अंगनबदा दिल्ली दगी चार्टर फ्लाइट दा सिलसर एयरपोर्ट ता थोंगलबा मतुंग जिरीबाम दा चटकने मफम अदुदा हौकिबा जून 3 दगी थोकलिबा लाइबक थिबा थौदो अदुबो यंगसिनबो ओइना रिलीफ कैंप ता लैरिबा मियामगा उनदुना वारी सागने जिरीबाम दगी अमु सिलसर एयरपोर्ट ता हलक्तुना चार्टर फ्लाइट अमदा अमु महाक इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता थोंगलगने इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता हेक थोंगबगा राहुल गांधी चुराचांदपुर दा सतुना सही अमा हेलबा इरांग असिना सोअलबा मियामगा उनबगा लोइनना अवा अना यंगसिनगनी चुराचांदपुर दगी इम्फाल दा हलकपगी लंबीदा मोइरांग अमसुंग बिष्णुपुर गे तोंगान तोंगानबा मफम दा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंग दा संगदुना इनमेट सिंगा वारी सादुना अवा अना यंगसिनगनी अमसुंग इम्फाल दा थोंगलबा मतुंग मणिपुर की गवर्नर अनुसुया उइके उनरबा मतुंग पाउमि सिंगदा वांगांगनी हिरम असिगा मरी लेनना बीटी रोड कांग्रेस बबल द पाउमिसिंग उनबा अमदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी AICC गे मणिपुर इंचार्ज गिरीश सोदांकरना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरिबा नोंथोबा बिरेन असि चीफ मिनिस्टर अमगी थौदांग लौद्रिबा असिना महाक चीफ मिनिस्टर ओइद्रबगुंबने सही अमा हेंजिलकलबा फावबा मणिपुर की इरांग लोइसिनबा ngamdriba asina maram oiraga state asigi miyam amasung mahaki MLA sing फावबना महाकपु याद्रबा फावबा प्राइम मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन कंखत्तुना थमलिबा असि करिगिनो
राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के ओपोजिशन लीडर हेक ओइबगा अहानबा खोंगसत ओइना मणिपुर दा लाकदौरिबा से स्टेट असिगी मियाम की लाइबक फबने इरांग हेक थोकपदगी हंदकी खोंगसत असिना राहुल गांधी के अहुमलक सुबा खोंगसत ओइगदौरिबने सेंटर दा पालिबा नरेंद्र मोदी ना लुसिंबा बीजेपी की लेंगा असिना मणिपुर बु थवोइदे हाइबसी लेबाक मियाम दा खंगननबा अमसुंग नुंसी चानबगी पाउजेल पुबो ओइना राहुल गांधी ना मणिपुर दगी भारत जोड़ो नया जत्रा खोंगसत लमथाखिबने मसिगी पाखुम ओइना लमदम असिगी मियाम ना हंदकी लोकसभा मिखल असिदा कांग्रेस की सीट अनिमक काहलकपनि हाइना लवे राहुल गांधी के हंदकी मणिपुर खोंगसत असी मियोइबगी मिनुंगसिदा युमफम ओइरगा चटपा खोंगसत अमने खोंगसत असी पॉलिटिकल की ओइबा खोंगसत अमा ओइना उफम थोकते स्टेट असी की मियाम की अवा अनादा सरुक याबा खोंगसत ने हाइके मोइरांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के फगाक साउ इखाई पुलिस स्टेशन कोनबा क्वाक्ता की सेरिकल्चर कॉम्प्लेक्स ता नौना साकिबा प्री फेब्रिकेटेड हाउस ता लेबा चुराचानपुरदगी लांजेलकपा मियोय अमा ngarang numidang fabricated house asimaktada thawri yanduna siramle पुलिस तगी फंगबा पाउगी मतुंग इना थौदो असी ngarang numidang pung 9 minute 15 rom setpada thokibane थौदो असिदा लैखिद्रबा मियोय असिगी ममिंगना अंगोम प्रेम कुमार सही 37 अपोकपा लैखिद्रबा अंगोम कुल मैते चुराचानपुर गे दुइबोंग फार्म ममांगदगिनी हाइरे महाकी लोइनबी अमदी मचा अनिगा फेब्रिकेटेड हाउस असिदा लैरखिबने लैखिद्रबा प्रेम कुमार हाजिरा सुबा मियोइनी महाकी असिबा हक्चांग अदो बिष्णुपुर पुलिसना लौखटख्रे महाकना थौरी यान्दुना सिरमलिबदु करी मरमगिनो हौजिक फाउबगी ओइनदी खंगबा ngamdri पनबा याबदी क्वाक्तादा लेबा फेब्रिकेटेड हाउस असे मिनिस्टर ना मांगजौनना लाउथोखिबा मतुंगिना होखिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनगा हुमदोइगी जुलाई थादगे सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कैंपस साबा होखिबने हाइबा फेब्रिकेटेड हाउसिंग असिदा लांजिलकपा मियोय चौंगारोम लेबा याननबगी पांदमदा साखिबने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लुसिंगबा एनडीए लेंगा की अहुम सुबा ताम के अहानबा बजट सेशन जुलाई 22 दगी हौरगने जुलाई 23 दा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेनबा चही लिसिंग अनि 23 यूनियन बजट लिसिंग अनि 23 हाउस ता पुथोक्तुना खनगने यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स की रेन रिजिजुना एक्स थागलकपा पोस्ट अमदा हाई इंडिया की प्रेसिडेंट दा लेंगाकना बजट सेशन लिसिंग अनि 23 असी जुलाई 22 दगे अगस्त 12 फाउबा सथननबा समन तौबिननबा रिकमेंडेशन थाबदा अयाबा पिरखरे हाइना यूनियन मिनिस्टर असिगी सोशल मीडिया पोस्ट असिदा पल्ले सही असिगी फेब्रुवारी अमदा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लोकसभा की मिखल ममांग द सेनबा चही लिसिंग अनि 23 गे इंटरिम बजट थमखिबनी लैबा असिगी फाइनेंस मिनिस्टर पाइखिबसिंगी मरक्ता निर्मला सीतारमण फुल बजट 3 लाख अमसुंग इंटरिम बजट अमा थंगना थंगना 3 लाख हाउस ता पुथोकपा ngamkhiba asina mahakna puwari ama semlabani पुथोकदौरिबा बजट असिगी मांगोइनना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर असिना हौकिबा जून 10 दगी दोआन इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर सिंगा पुना फमिनदुना प्री बजट कंसल्टेशन सु पांगथोक्रे हाइरे मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल एरिया दा ngarang numidawaram takiba nong marakta praja tarakpadagi INA museum mayada kar tongduna lakpa miyoi ani sokre soklaba miyoi ani asigi fibam aruba oitre thaudo asi ngarang numidawaram chawrang pung 5 minute yankairom tarakpa adwaida moirang da takiba kanba nong marakta moirang bazar maikaidagi moirang lamkhai tamna lakiba car registration number MN03 B6317 da barja tarakpadagi thokibani कार असिगी ममांगी ओइ थंगबा तयार पंचर ओइखि कार असिदा लाकपा सोलबा मियोसिंग असिगी ममिंग शेसी मोइरांगदगी फंगबा रिपोर्ट की मतुंग इना वारेपम थबिजाव सही हुंफो अमदी लाइसोम कुंजो सही यांखै गतरे नि हाइरे मखोय अनिमक मोइरांग खुनौदगिने मखोय अनि शेसी मोइरांग द फर्स्ट एड पिरबा मतुंग खुदोंग थिनिंगाय ओइद्रे हाइना डिसर्च तौख्रे हाइरे सोशल मीडिया दा थादोरकपा ऑडियो रिकॉर्डिंग अमदा नेशनल हाईवे नंबर 2 दा लाकलिबा निंगथौकाबा नुमितगी सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन SDSA ना इकोनॉमिक ब्लॉकेज चथरगनी हाइना वायरल चलकिबादो
Mahiroi loop asina economic blockade lauthokiba leite Mahiroi loop asigi information amasung publicity wing na press thadoraki bacherol amada hai viral voice message asida phongdok libo wafam adu yumpham yaudabani amasung maduna miyam marakta kanadabada mipaiba amasung pongning khoirangba Halle Sandorok libo wafam adu tongani amasung yumpham yaudabani Mahiroi loop asigi office tagi economic blockade ka mari leinana serol natraga warol amata thokiba leite harakli Manipur ki Chief Minister na Jiribam da ing sikpa hanjilak le haribasi politician gi oiba wangang ni haina All Manipur United Club for Organization amuko gi General Secretary Pradap Lesang Them na phongdokre Jiribam gi tongan ba mafam da hangli ba relief camp singda tengbang bagi khongsat ka mari leinana mahak na hai Manipur ki Chief Minister na Jiribam da ing sikpa hanjilak le haribo wafam asiga amuko gadi yamna lapnai ing sikpa leire haribasi makhoi gi policy ni ing sikpa leire harabadi Jiribam do riba fibam asigumna laikigadra weriba fibam asi miyamna lepcha sanu haukiba chahi me ahumdagi kanglup na akan balan tawkraba matung makha samtharakpa oina Jiribam da lan horaktuna awaba khangliba miyoi singda paw asi makha tana pijari Khongsat asi lup kaya ga khusamnaduna lakpani jirigi miyamna wakhal sonthadana aikhoi punsinaduna India government aikhoi da singnarakliba asidagi ngakthoknaba punna hotnaminase Jiribam asi district ama oirabasu mafam asida leiriba hospital da leiramliba pibam asi ubada peningai oide hospital asi district amagi thakta thambiyu haina su phongdokhi Ising isau tholaga uchi da tainabagi mahutta tungkoina chatkadaba thausil tharang paikhanaba thabak lomda kok thada haningi haina National People's Youth Front ke President Laitonjam Jayanandana phongdokre Manipur thugairaga separate administration natraga Union Territory na chingba pinanaba maikai kyadagi demand tanjarabasu center na state asigi apunbagi saktam kaihaloi haina thajaba piraga lai haina Environment Minister T.S. Bishwajana paumisingda haikre Manipuri Sahitya Parishad Imphal na Sangit Busan matam isagi upadi piduna ikai khumna khraba lamdam asige saknaraba kaisamthong irom pukri mapandagi sangit kalagi kalakar Phurailatpam Iboyama Sarma masagi anaba amana maram oiraga ngarang laikidabada Manipuri Sahitya Parishad Imphal na awaba phongdoragli Malem yoina hauzik fawbada amata sem khidri haina launari basareng macha lauba matamda ngakna chatkadaba kanglon sing Manipur lenga ki Face to Face Department athubada semlagani loinana intellectual property right launana ba thabak sing paikhatlagani lamdam asida sareng macha mai pangna puthokraba ngami singbo National Fish Farmer Day gi thoram dai kai khumnaba utkani haikre Yamna singthaningai oba khongthang amada Manipur gi ngami singna kana honaduna lamlakta achenba isingda Macha pokpa sareng singbo makhoida leijariba yelhongaidagi leijaraklaba nga macha lobagi pambai amasung matamga chunaraba scientific oiba pambaiga puna sizinaduna sareng macha mai pakna loba ngamkhre sareng macha lobada mai paklaba nga mi singbo lengakna ikai khumnaga tawri Dhanamanjuri University ge regular oiba vice chancellor VC register Staff happy haina makhal makha kya gi khongjang changsila basung asi phawba mari leina basingna tabidana leiri regular oiba BC register haptriba phawba sarahen bayauna makhal kya gi khongjang changsilagani haina Dhanamanjuri University Students Union DMUS UG maikaidagi phongdokre makha tarakpada mapani ba paw khardang pijari
Iran da anirak subo oina nahan presidenship ki damak pangthokiba mikhalda Said Jalili dagi bot lakh kunthra henduna Quran takpi tambiba amadi Dr. su oriba Masud Pas Sakiranna Mikhal Mai Panglaktuna Iran gi mapan suba president oiragani hari. Israel amadi Gaza leba ani ki marakta kanba mongda sa tharagli balan asigi manung chana haukiba pung kunga mari gi manungda Israel na Central Gaza da sa thakiba attack da Palestinian journalist mga yauna punamiyoy kunga mapan sekre. Tajikistan gi President Imomali Rahamonda leba asigi territorial integrity ngak padangamba mateng pangani haina China gi President Xi Jinping na thajaba pikre hari. Malem gi leibak kya dagi lakliba sikaroi kya gi asiba haksang sing amadi makhoina purakpa sisinaba loikraba phatraba polam kya Mount Everest ge mafam kya da paksana faiduna lei amot pasing asi sengdokpada sahi kaya sanglagani hari. Numidangi matamda Russia na Ukraine da matik mayai leiraba drone kunga tare lom sisinaduna landarakibada Ukraine gi lanmi singna Russia gi drone kunga mari rom kapthaduna amang ata thoanba ngamkhre. Malem gi leibak singda tobacco sisinabagi chang asi noma gi hengalakle. Tobacco gi addict oiraba miyoi singda cancer na chingba laina kaya na halakle. Tobacco na miyoi bu khunai da piriba saitheng sing asigi matangda mayek sengna khanganba ama chungani. Cancer na naba haiba sida tobacco da yariba nicotine khaktana maram ama oidri tobacco da yariba tai atopa component singna su cancer na nabagi maram ama oihali. Cancer na India yauna malimgi leiba kya da sahi khudingi miyoi million kya sihali haina Dr. Sikirana phongdokre. America gi presidential Mikhal gi damok pangthokiba debate da Donald Trump ki makutta maithira batungda ABC News da pikiba interview amada Joe Biden na Democratic Party asida mahakumba matik saba president oiba yaba candidate amata yaude. Taibang mapu laktuna haraba matam khakta da presidenship ki Mikhal dagi candidate oiba tokani haina mahakna haikre. Subnagi sahi nifu manga khakta ngairibi Rachel Reverse na Britain UK gi ahanba finance minister oiragani. Rachel laiba asigi maming lerebi former child chess champion ama oibata natana national economics ama su oiribani. Hauki bachewal da Russia gi satellite ama space da pokhairak panamaram oiraga madudagi paithorok pa chaurba machak sing aduna malem gi leiba kya gi space da leiba makhal makha kya gi satellite sing amadi maru oina space station sing da saungni rekhai thingai bagi thabak chatharak pana maram oiraga China gi oinati makhoi gi space da leiba space station da kaiba pirak tana bagi pantam da makhoi gi astronaut sing na thorang lokhat pa hokre hairi. Archaeologist ki team amana Peru da sahi lising mari henba ariba temple ama phangba ngamkhre. Temple asigi manung da miyoi bigi saru sayang kaya so thengnei hairi. New Delhi da irai numita pangthokpa defense investiture ceremony amada President Draupadi Murmu na sikraba matungda piba mari yauna CRPF personnel tarukta military gallantry medal sing pikre. Congress ki senior lusing ba Rahul Gandhi na handa ki Lok Sabha mikhal asida Ajodhya da Congress party na taukiba aduga chap manaba maongda mathangi election da Gujarat da BJP bo mahaki party na maithiba pigani haina mafam asida ngarang phongdokre haire. Air India flight amada Delhi dagi San Francisco da chatpa passenger ama medical emergency orakibadagi Apple Watch amagi matenga loinana doctor amana mahakbo
kanba ngamkhre India gi khumang sausilakli space program amasung haithoi singthoiraba professional singi hena yam khalakli ba pukai amaga loinana laiba asina lakliba chahi kharagi manungda global space sector da maroiba player ama oinana bagi phibam daga phajana leire haina thangnamita vice president Jagdeep Dhankar na haikre yamna tamthibe attack amada irai numita senai da leiba magi yum manakta bike talakpa mioi tarukna Tamil Nadu gi Bahujan Samaj Party chief tamthina hatkre police ki matungini attack asiga mari leinana mioi nipan custody da purakre hari amot paising da leiba Amoeba amana thohanba tangna thokpa brain infection amoebic atopa case ama Kerala dagi report tawrakre North Kerala district ki Payoli da leiba masai sei tara mari surba nupa macha ama hariba leina asi nare haina mahakpu layeng liba private hospital amagi likhun singna phongdorakhibani makha tarakpada sanabagi paw taminase Canada gi city Galgary ada sathariba US dollar lakh mari lising kun gi sel gi manalai ba Canada Open Super 500 badminton tournament ki dynamic ki atheng bada sana ki ba men's singles ke quarter final da India gi machin tum khalak liba Piansu Raswatna wall number 4 Denmark ki Anders Antonsen bo mighty ba piram laga semi final sangle India amasung Zimbabwe na sanariba cricket series asigi manung chana ngarang sanaki ba han T20 international match da yumbo Zimbabwe na India bo ran tara humdoi da mighty ba piduna match mangagi series ama suinoda mangjil thaba ngamkhre European Championship lising ani kungamari ginhan atheng bada sanaki ba quarter final da France na Portugal gi penalty shootout da manga ahum da mighty ba piduna semi final da Spain galamba tawnaragani Spain atopa quarter final da yumbu Germany bo extra time da goal ani amada mighty ba pirambani Germany gi Alexander Zverev na Britain gi Cameron Norrie bustek set da mighty ba piduna grass court tennis tournament Wimbledon championship lising ani kungamari gi mari suba round yokre 2024 Copa America football tournament ki nahan atheng bada Texas ki Arlington da sanaki ba quarter final da Canada na Venezuela bu penalty shootout da pansel mari ahum da mighty ba piram laga semi final sangduna defending champion Argentina ga lamba tawnaragani Asian Games medalist India gi squad sanaroi ave singh Malaysia gi city Johor da sathariba Asian doubles squad championship ta nupagi doubles amasung mixed doubles da final sangle super bet classic says tournament ki ngarang sanaki ba tie break ta India ge grandmaster di Gukesh amasung R Pragnanda mighty ba nang haubadage wall number 2 USA ge Fabian Karauna na title laukre Andhra Pradesh ki Anantapur da August ahum dagi kun phawa pangthokadaba junior girls national football championship listing ani kunga mari kunga manga ta saruk yanana ba Manipur team semnana bagi trial kam coaching da saruk yagada ba nupi sanaroi kuntra mapan khale hari Sports Authority of India North East Regional Center Imphal na sinduna ngarang dagi STC Kumal Lampa Indoor Hall da sathariba All India Inter-Sai Karate Tournament lising ani kunga mari haukre Amadi the CS Academy Uripo Khustam Laikai na sinduna ahanba GCA Inter-School Chess Tournament lising ani kunga mari sanaba haukre numi humni sumna Pitambra English School kwa Kaithal da haino khongem bida pangthokadaba tournament asi hawdokpagi tharom da Youth Affairs and Sports ki Director T Fulen Maitei Manipur Chess Association gi Honorary Secretary RK Vogel amasung Pitambra English School gi Principal Khwarakpam Nilimana mathangsina guest of honor amasung President oina saruk yake tournament asina school
kuntraga nipandagi mahiroi chohumga kuntraga taretna tongan tongan ba category singda athoi ahen tanare chanaroi singi manungda kuntraga nipana nupi macha amasung chaniga marifuma pana nupa macha oiri loisilakpada maroiba paw mo hana pichare MLA gida kapsilamba khardana furambagi wathok sauthorakle police takpagi ngasi Churasanpur town toten shutdown tawgadori Rahul Gandhi na jure bam Churasanpur gi relief camp ke inmates su unagadori miyam mahaki MLA na yadraba chief minister Bomodi na karigi kankhatli banu haina Girish na haikre kwakta gi fabricated house talaiba ama thauri yanduna siramle Chief Minister na jure bam da ingtapa hanjilakle haibasi politician gi oiba wangang ni haina amukona phongdorage Parliament ki budget session July kungani thoidagi hauragani maming leraba saisakpa sairengba phurailatpam iboyai ma sarama laikhitre economic blockade lauthok palaite voice message adu sasina bani haibu WAPHAM phongdorage thauduna lakpa karda brajata bada mioi ani sokre regular BC haptriba phawba chara henbagi khongjang sangsilagani hairi amadi sareng masa mai pangnu puthok pangami sing lengang ni kai khunnaga dawri sareng macha lobada ingada bakangon sem lagani haina haisam balkrishna na haikre bijariba pausing asigaloina na hosiki dinuti gi fongliba pause singli lokthok saba maroiba pausing miyamda bijablo shinjari bideng tabiriba amadi tabiriba singbo amuka hana pusparani la shomna kramjari